Imphal Jiri Lambi Sem Bamadi, Paktok Sautokpaga Mari Lenina, Lengakna, SDO Kangsuf Geljang da Koliba, Jeroi Pandong da, Village Gilam Onbigi, Tabakum Zali Singani Kungamatuigi, Augusta Amadi, Chahi Asigi Mars Tada, Loy Krabamatung, Lamgi Compensation Gisen from Pitok Lam Daida, Ngarang Nahalta Amuk Hanna, Lam Onanabat Lengaki Maike the Gip, official sing Tarakpa Asti, Yabangam Loy Haina, Jeroi Pandong da, Village Thogday, Secretary, Gaikan Jangang Maina, High Cray. Wafam masing Manipur Press Club ta pangthokiba paumi singa unaba amada haikibane mahakna haike hauzik lenga ki maike dege pithoktana leriba lamgi compensation ge senfam ngasidege nimit mangani fawbugi manungda pithoktaba tarabade makhal makhagi khongjang changsilagani Manipur gi Minister and Biren Right to Fair Compensation Amendment Act 1978 ke matung inna pamdaba thodok thoktrungida waroishin purakpiu haike Koina ya abdi macam PV ni tu, apa pasal segi orang deh. Sang tu maram ngarang tek segi tu bisa. Oh, tanpa ni, suri bapa company workers, macam koina harassment di sana te, aduh, mari le nama authority macam na. Hari waktu tek hari waktu lam sudah segi, beneficiary dah, owner dah, macam cara bisa cina view. Kau sini, koina, mati Karing bagian terakhir penjelasan akan edisi sahaja ni urut thorap problem macam waktu macam penjelasan bujaroi beri nama atau kita kita beri hal ini. Ini usung tunjuk atau kita sebagai yang ni terap kau nak untuk sebenarnya.